Мусустар басты күнүттен дойду Российская Федерация дойду дүнен бизнес компания халамна онта уругареме первый это басты мусустар басты күнүттен бизнес компания өтеме халамда а так бизнес компания 11 апрельтен үлетен хагалыга билим боллагына болоттар келендер медицинская комиссия бар айдалар туак олаттарытан хин организованна келдилер быйыл боллагына дойду дүнен призывниктери былырыңытаарага яккыйына ыңырдыбыт манна бола биги 10 августта хүббетта астырын толбут олаттары ыңыртыбыт инде боллагына баста манна келендер профессиональный психологический отбор барыктара онтон боллагына ол күнгүнөн бии манна изучай данные барамыт личный делотын бирвекке барамыт бизнес компания туакалытыппыт медицинское свидетельство кенттен кегин болан бу бизнес компания киренне бу армия бараллара барбаттара онну баарылар онну боланаттан манна этер боллакка бия брастар битеме компетентный манна брастар бит үледиллер киндер болланаттан материальный базалары бар опытнайдар оны бу медсестралар оны брастар манна опыттах үледиллер киндер боллагана атам бу оголор дорогаларын баарын я каннык войска бараларын кине дороговетиптен көрөнтө бийону хүймөддөрүн табыт. Оны манна самый важный вопрос бу быйыл призывниктер специальная операция Украина болот специальная операция кыттыбаттар. Онун боллана бу президент урага таксыбыта. Онун боллана туктаганы манна кинеле манна привлекать данные манна ыпаттар. Бу операция контрактниктер онна туктан беле бадбыр добровольцтарын неге кытталар. Вот так болланы бары үксүлөрө табары болду. Бары Восточный военный округка Луз балыктары манна болланы ВМФка военно-морской флот десантникка балыктарын хөп дорогалар көйөт боллагына. Онотон бугас военный луз балары бүтен уволис болар олаттар бары бука бары уволис болуктара манна киндер киндаганы эме канадаганы жибет канадаганы киндер биле барбут хуроктарга манна бия калектара уже манна төлөпүттөр италалар ол кайда маршрутунан барады энинде онтон манна тугана меттакка ол хуспалабы тиддериттен хемилетинен Жугушкага дери требования ден бар, манна военный перевозочный документ, ол документынан Жугушкага дылалар, оннан Жугушкаттан хунтарга дылы хемилетин эме алалар. Онну билеттерин алан келелер. Онотон бия бу билигин ковид бытканы деп атагар. Ковид противоковидное мероприятиялар военкоматка эме тутугаллар бар брастар билектерге дезинфекция, маска идденер. Оны призывниктертен эме идденер. Бул маны боллана эме особый контролга таңгырылдыр. То дехана биле войска колу туак бу ковид инфекция терин онун күчкө контролданылар тукта. Онотон бу мутегелеттакка личный состав военкомат билеттер, брастар, специалисттер я бу командование турбут адачаларын быгарарга бу призывный компанияны организованный тарга олук белеммит. Онуттан билек биттен билери буланын улабыт.